Leta z'u Amerika ifite ahandi hantu iri buze kuza kwerekeza intambara nyuma yuko Palestine ndetse na Israel basinye amasezerano yo guhosha intambara cyangwa se amasezerano y'amahoro handi hantu Leta z'u Amerika iri buze kuza kwerekeza intambara. Dute twekeza muri Afghanistan ndetse na Pakistan barasanye ku mupaka ndetse hapfa abantu bagera kuri 6 ruhande rwa Pakistan ndetse bagaba n'igitero cy'indege. Abanya-Afghanistan banavuga ko amaje kugera ku nego zabo nyuma yuko Pakistan nawe yarabashe i Kabul. Urabona intambara igiye kwimukira hariya kandi nanone Minisitiri w'Abanyamahanga w'igihugu cya Afghanistan nibwo rugendo rwa mbere yarakoze ku munsi ejo nkuru twarayikoze arukorera mu Buhinde. Bine binabihuza gute kora ko ari Buhinde ntibuzitambika nuze tubona abantu batangiye kurasana bemeze gutere yakoze cyane geopolitique mondiale bifite background bira bintu mu mateka buriya muri karere kuva ubukoroni barwanya ibyo bita ubukoroni bw'abazungu bw'aba west bafashijwemo na bano bagabo bo kwa Putin urabibona abasoviete yego barabakubise nubwo NATO nayo yabishyuye kubasenya. Rero mu kubakubitano yagiye ibonera victoire ya mbere no muri Afghanistan harimo za Afghanistan ariko bamwe muri bo bahise bahungira muri Pakistan abandi bahungira mu Buhinde bavuye Afghanistan kuko hari point strategique nko kuvuga Trump avuga ngo ashaka kuhagarura ya base yigaruriwe n'abashinwa ngo aribo bari kumanura ibikoresho byabo barabibona muri karere kandi ngo Amerika rero yakoze entretien ariko abasoviete bakavuga ko abarusiya bakavuga ko aribo bantu ubwo banayishinze ari yabo nkuko yo muri Syria banze kuyivamo mwari mubizi yego banze kuyivamo nta nubwo bazanayivamo ngo bafitanye n'amasezerano na Syria y'igihe kirekire kuyobora iriya base air defense iriya ikontrola hano muri uza mu burasira hano muri Afrika muri Libya igakomeza na Middle West iri strategique cyane ni mpuza migabane. None bo bavuze ko ndabigaruka ibyo bavugaga bavuze ko Syria ku bwa Assad nubwo bamufashaga ariko ni leta nshyashya bagiye kuyifasha muri ibintu bya gisirikare ariko iriya base batazayirekura hari cyo bivuze. Reka tuzi bya Afghanistan na Pakistan ni byaba double agent uvuga ngo muri biriya bihugu pointing Ubuhinde urumva Pakistan ya Kashmir na za Punjab na Kashmir ya Islamabad ukagaruka hano za Afghanistan za Kabul urumva za Kandahar ibyo bice birimo ikintu cya influence ya West kuba Kestama byavugaga hora na Narendra Modi ni ukugira ngo azaba backing mu kugira ngo ya zone bongere bayigaruze. Trump gushyiraho 50% tarifu kora kugira ngo bazagenda ari yakoze se araho byari bihuriye barugendo rwa Kestama rwabaye ku itariki hagati y'umunani n'9 mwagese musoma geopolitique none se kukizi confrontation zise ziba erega politique nuko imeze politique mpuzamigabane geopolitique nuko nyine bayanalize nibyo bisagino nizo sigino nyine mubona kuki se batangiye kurwana first of all batangiye iyi confrontation itangiye kuva Trump adeclare ko muri Trump rega nawe yica umuti none ikindi kintu kindi uraza kubihuza none kora ko Donald Trump nimugoro yakoze post ku rwego rwa Truth Social avuga ko nubwo government bayishatinze down igisirikare kigomba guhembwa yasabye PTC taravuga ati byo wakora byose igisirikare uze kumekinga sure ko abasirikare bose babonye amafaranga yabo ubwo abandi bari muri konje technique ariko abasirikare bari buze gukomeza n'amafaranga yabo ejo bundi ku itariki 15 ahubwo metani baza nkavuga Amerika n'undi yabizi neza ko rebe niri gupanga bijyanye n'intambara n'ibintu biri guhihisa none muri Venezuela ngo bongereye abandi basirikare bamaje kugera ku 10,000 ibyo byose abasirikare babizi ko hari akazi kabategereje bijyanye n'ibikoresho. Afghanistan ngo ninjoro ngo batewe n'abanya-Pakistan bahita bakora open fire babarasamo ngo 57 abandi nabo barasama abo bavugaga 3 abandi barabashimuta no ku mpande zose barasanye hapfamo abasirikare ku mpande zose nibo bagaragaje baranashimuta bagera kuri 6 nyine zira sabotage ngiye sinarengera Pakistan cyangwa Afghanistan bose bafite conflict frontalier nk'ibi byo mu karere tuba tuvuga first of all bose n'abasirikare bari ku mipaka bafite n'imbunda kandi bose bafite imirambo bafite n'abadeteni none se ubwo urumva tari sabotage itutse kuba West nuvuga ngo muri Pakistan barashaka kubakinga wenda West niwe bavuga ngo West sibyo nimwe byo double agent ariko hari umutwe bita PKK cyangwa PKK urumva
iyo mitwe ni imitwe y'abarwanyi bishaka gukuraho ubutegetsi bw'Islamabad, ariko Islamabad nayo ikaba ifite imitwe y'abarwanyi ishaka gukuraho indi leta y'Abanya-Afghanistan baba Taliban, urumva abamujahidin baba Taliban bagenda ku mahame adasanzwe, abo nabo bakaba bakingwa n'Ubushinwa na Putin kubera ya base yahariya muri Asia Central. So nuvuga ngo ni proxy war, bamwe bari ku gice cya communiste abandi bari ku gice cya capitaliste, so bari kunekana rero nk'ibibona byo mu karere ari icyo utabona. So nuko geopolitique mondiale imeze, hari ubutegetsi bashagurika bibuka ibihe bya Osama bin Laden, ndetse nibabaga muri ya misozi yego bari abavandimwe nabo binjiriyemo na mentalite za West, barabaryanisha bo busumba mbona nk'aba bari abavandimwe, ariko mpamvu ira conflict ifata intera ugasanga Amerika nayo irafata ibabwa, urumva imeze nko guterura ishyiga rishyushye, nuko Iran ni region strategique ku Burusiya, kuri Iran, urumva kuri ibyo bice byose. So rero bituma habamo yo bita balance of power, hara ntabwo bavuga ngo yazatsinda cyangwa yazatsindwa, ahubwo tuzabona abapfa ku mpande zose. Wici mbona ko zino proxy yo nta kintu zitumari. Ikindi wavugaga muri intambara ishobora kwerekeza yego ukora ko Donald Trump rimba yasabye PTGC akaba tugomba guhemba abasirikare bose mu gihe government yabaye shut down, atarika abasirikare bagomba kubona imishahara yabo kutaki 15. Bivuze ko rero hari intambara nkuko babikomoje ko ati Amerika niza gukora intambara yo muri Middle East, hari intambara iribuze kuza guhita iba, ndetse bigatibura n'amakuru ubwo adafitiwe fact bavuga ko abasirikare bo muri Venezuela cyase bagiye muri Caribbean Sea bamaje kugera ku bihumbi 10 mu geraje 4500, bishobora ko hamaje kugerayo abandi basirikare ubwo bindi bigera muri 5500 bakamaje kuba ibihumbi 10 nabo bari gushaka gutera ibitero batungwe igihugu cya Venezuela. Urakoze cyane. Amerika ntabwo yigeze bahita Rwanda, kandi kurwana wewe ibifitemo inyungu ko nta munyamerika upfamo. Nari n'ikimenyimenyi yo bateganya ibitera ahantu, urabibona bahita bawithdrawinga abanyagihugu babo, urabibona. Iyo Trump avuga ngo ibihugu ibi nibi nta munyamerika wemeye kujyamo, nujya amagenda afite imirimo idasanzwe ubwo n'umaneko kandi abimenyeshe, urumva uzicyo biba bishatse uvuga. Biriya bihugu Amerika nayo biteganya ngo kubigambana, bivuga ngo harategurwa ibiterwa ngo byiterabwoba, kandi ahubwo nibiri kubitegura kudestabiliza regime z'ibyo bihugu. So bivuze iki rero mu busanzwe ku isi yose kereka umupresident udatekereza cyangwa utareba kure, igisirikare burya kigenerwa ingengo y'imari yego na leta, ariko hari ingengo y'imari yihutirwa izo bita urgence cyangwa priorité. Kubera ko Amerika ifite ni departement y'intambara, Trump afite pressure cyane kubera ukuntu communisme irimo iradevelopa balancing of power. Niyo mpamvu abonye bashaka gukora rishafo mu bakobwa b'abasirikare igitsina gore ba Amerika. So nuvuga ngo igisirikare first of all nubwo bari muri Odwell next week baratora bije, ariko igisirikare babona amafaranga bagire motivation. Nose zira ntambara ni hybrid Amerika ibirwana, sibyo? Ntabwo Afghanistan cya Caribbean Sea ari muri Amerika iwabo, urumva abagiye nk'umucanshuro nubwo abari kuri yo base avuga se ngenda taragahanga kuri zino ntambara tuzi zo mu Amerika y'Amajyepfo, umwana wanjye nta minerval, ubudamu wanjye nta kintu aheruka kubona. So iyo motive pour motiver kumotive igisirikare, niyo mpamvu yagiye kugira gute bagiye kwa amafaranga ya erega no ma mission abama amafaranga kene, nubwo dushobora kwagira accident bakakurasa ama mission abantu bashinzwe special operation hanze y'igihugu, abakubye umushahara umusirikare ndani nk'inshuro zirenga 10 bose baba biyobeye ko ari risk. Ariko burya kesha no ma mission ubundi nubwo babona bipampye kuriya ubucungana n'umushahara no gukwepa duhingwa atakurasa, ubwo suguye mu gihugu cy'abandi byaba bikumari iki ko bishobora no kurangira n'umurambo wawe batanawubonye. Urumva ikibazo cya biriya bintu. So Caribbean Sea ubwo barategura intambara, ariko nabo bari mu myiteguro za Venezuela hose. N'ubu ngubu Brazil iri mu myitozo ya Air Force Special Operation, urumva iyo bita Atlas Operation, bahagurukije indege zirenga ibihumbi 5, abasirikare barenga ibihumbi 10 ama aircraft. Iyo myitozo nayo irahari. So Amerika kuba ifite deployment hariya biri probable kuzongeraho izindi. Yego Amerika n'isi nyine
Amerika n'isi ibigomba gukontorora isi ikashyira amabezi kongeramo ramforo urumva noneho ko ndi kuyivugira wa muntu bavuga ngo singira Amerika iracyayoboye noneho mbidekaraye hano Amerika irayoboye izajya down ari uko intambara ya gatatu bayise habaye open fire kabisa kajya on the feet hasi y'ibirenge bamwe bavuga ngo ndi anti west rwose Amerika mwabantu mwirayoboye ifite base ahantu hose ahubwo ahantu njya mvuga bakagira confusion n'ahantu Uburusiya nabwo bufite base babwumva butatakaza aho rero ni wabera diweri nk'ubu rugero muzemera neza ko Amerika ishoboye igihe izaharanira ubwigenge bwa Taiwan dore tubivugiye hano imbere ya kamera yego n'ubu nimugoroba baduteye amabuye aravuga ati zino za igihugu cya Taiwan ku munsi w'ejo hari ukuntu twakinetralije mu buryo bwa semiconductor Taiwan avuga ko ariyo ngifite ngo semiconductor ku kigero kinini cyane ariko ntabwo ariyo yonyine na leta z'u Amerika nayo isanzwe ifite semiconductor ku kigero kinini cyane oya ibintu turavuga stock ya tererare zitatunganyije semiconductor nuko nubundi ni raffinerie n'izo nganda ariko twavugaga buriya butaka matière première matière première Ubushinwa nibo bayifite ku kigero kinini twavuga niyo script ntabwo twazaga muri ku kigero kinini cyane baba devi ntabwo babumva content rega bafite semiconductor rero America niyo iri imbere cyase nizo za microchips tererare itandukanye na semiconductor nuvuga ngo semiconductor ziva muri tererare nuvuga ngo Ubushinwa bukora raffinerie burarifineringa bukazicuruza muri ayo za Singapore za Taiwan South Korea hose zirazenguruka na US zirangura mu Bushinwa noneho US igakoramo semiconductor nuvuga ngo Ubushinwa bucukura igitaka reka wenda bishyire discipline yoroshye ibicukura ari ibitaka bira bidafite forome bya gasegereti n'urugero ikabijyana mu Bushinwa ikabiyungurura ikabishongesha imaze kubishongesha ihita ibyo exportinga muri ibyo bihugu bya Asia hose na Amerika bo bagakora ama semiconductor so niyo context rega bino bintu ni ibyo ku rwego rwa kaminuza Keni nuko umuntu ahita yinjira muri fanatisme urumva ni nko kuvuga ngo ikawa itunganyije nyinshi yego iva muri Brazil ariko ikawa iryoshye ya mbere iva mu Rwanda ariko ntabwo ahita wikina mu Rwanda ngo rufite ikawa nyinshi ku isi nowe aho bihuriye so yego babyita chaîne d'approvisionnement narababwiye zino appareil mubona electronique bya n'ibiki harimo touche y'ibihugu byose byateye imbere muri technology ntabwo ushobora guprocessinga nk'u Rwanda uzacukura ubutare bwa gasegereti uzakore full package uzakore computer cya telefone ntwabishobora n'Ubushinwa n'ubwabishobora ubu harimo touche ya Amerika y'Ubushinwa Taiwan nuvuga ngo mu isi ya technology ibihugu byose byishyize hamwe bizana abahanga buri muntu agenda azana touche version urabibona yego hari ama hardware hakaba n'ama software so abantu bemba mbwira ndabizi ko yabona abantu batazi gusoma no kwandika so urumva turamusobanurira yego akandi kantu kandi rero twavuga semiconductor twavugaga tererare matière première zivamo zo semiconductor nose bari bazi ko muri Ukraine drone zihagwa n'amamisire baharasa hari ziba zarakorewe semiconductor zarakorewe Norvege zarakorewe Sweden zarakorewe mu Buyapani urumva satari NATO ndetse kuki NATO yitera nyine yego paradox ubwo nazarwana no mu bitekerezo avuge ngo kubera iki ngo drone mu Burusiya na misire ngo burasa muri Ukraine ngo amatière naho ama semiconductor microelectronic cyangwa bura mu microchip bwakorewe mu Bufaransa n'urugero cyangwa Taiwan ni business business ubu ngubu Amerika ishobora kutugurishaho imbunda za mbunda tukazikoresha turasa umunyamerika mwese ubwo uzavuga ko Amerika yirashe iyo ni filozofi nyine analize philosophique izareke kubikora nawe bareke kuyirasa niko biba bimeze muri Amerika nta munsi adapfa abantu batari munsi y'10 babarashe y'amagangster Trump bashaka kwirukana yego tukiri ku butaka bwa leta zunze za Amerika uribuka ko Donald Trump akoze urugendo muri Middle East mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa gatanu ajyana amasezerano n'igihugu cya Qatar amasezerano arimo trillion 1.5 yo gushora muri artificial intelligence Qatar ni gute ngiye kubaka military base ikwiturezo n'indege z'abango za F-15 ahitwa Idaho ku butaka bwa leta zunze za Amerika
ubwo byo bintu bisobanutse gute? Nta karuswa bahaye Qatar nyuma yo ko Israel ibagabyeho igitero, bimeze gute? First of all bayigabyeho igitero, reka duhere urugendo yakoreyeyo. Nugoza umwana yego. Urabona ufashe igihugu Saudi Arabia, MBS uriya Mohammed bin Salman, ukongeraho uriya Qatar, Emiri wa Qatar barabibikomangoma, twarabibasobanuye. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Emirates Arab ziriya bariya mirongo wabyita 70% babaye aba West. Ahubwo Qatar izagura ibikoresho. United Arab Emirates niyo izashora muri artificial intelligence kuri diri baragiranye na Donald Trump. Ahubwo nari mbicoretse neva mbiyo historical background ndahise mpamuna ngeyo nsobanura bino bintu mba mbisobanura umuzi kuko ninjemo nibyo bizana za commentaires z'abantu baciriritse. Bivuze ikireba ari abantu nubwo babona muri kara gace kurasirazuba bwo hagati hirya ari benshi bize muri Amerika biga Burayi, ayo matekinoloji barayiga za Silicon Valley, urumva izi za Massachusetts ya kaminuza nakomeye. Donc bagiye bagirana partnership no mu Buhinde, urabibona. Urumva na abana n'ibikomangoma, urabibona bahita bajya kwiga mu mayo Royal College, niho bahurira ayo madiru n'iki ariko bagasubira mu bihugu byabo gukora nk'abayobozi, ariko ari ibikoresho bya West mu buryo buri strategique, ariko nabo bibarengera. Erega Keni hari icyo Amerika tuyigiraho, ariko hari n'icyo nayo yakabaye twigiraho. Hari n'ibintu yatwigishije twayituza, nibi byuma dukoreraho ni ibyabo, urabibona. Ntabwo reka tuba tubiyobewe, twibyo tuba tuvuga ni script. Bashatse badukubita strike cyane. Ni urugero. So isi ni umubumbe, ni umuntu turi umwe, ntabwo bino bavuga nirengagije. Ariko babona ko ukora content, izino ni content, ntabwo ari propaganda. Sasa ahubwo nabonye abantu bakunda propaganda cyane. So bivuze iki rero? Ibyo bintu iyo muhuje umutungo mugahuza business, burya confrontation zivaho. Ni mucyo bita westernization cyangwa americanization. Urumva barabibona ko bari umwe, kandi abonye ira approach ari nziza. Numabona no makimbirane y'u Rwanda na Kongo harimo propose ivuga ngo bazahuza ibintu by'umutungo n'amarefines ngo na za parike ngo bahuze business. Bira bintu biramutse bifasha mu myaka 20, nta ni ibintu byo kurwana ngo n'umunyarwanda ngo n'umukongomani ngo n'umurundi. Erega iyo muhuje inyungu ntimurwana, iyo bita Union Européenne bira bihugu tuvuga burya ni tools ituma bataba muri confrontation. Yego. Ariko uvuze ngo akanakanje ngo n'umupaka wanjye ngo akanakarima kanje ngo wandengere, ahubwo se mwese mwabibyaje umusaruro. Uba mabuye ya Kongo twese muri Afrika ko yadutunga tugakora Union Africaine. None se Amerika leta 50 ko zasawe imitungo yo muri leta ya Kentucky kwa baji divise kwitarirasa, ariko nayo birayigarukira. Burana Amerika isenyutse waje ubona California irwana na Texas nkuko kera byari bimeze na Union Européenne. So nuvuga ngo ibi bintu byo guhuza Middle West ya americanization birimo business na culture ngo bahure. Ariko cyo muri AI bivuze bino bihugu bya Middle West harimo abantu benshi batembere muri technology babizi. Iyo uvuga nka za Dubai n'izi Qatar ni imijyi ubona ya developing yo wakwita smart city, urabibona. Yego. Ni wabyita ko ari soft country, nkuko u Rwanda bari ku developer mu bintu bya soft country. Urumva green city, green country, nuvuga ngo ni igihugu ushobora kuba ukoresha application, kandi izo application ziterwa n'aba operateur, urumva, n'aba consommateur, urumva. Yego. Bafashishije ikoranabuhanga. U Rwanda rwazanye ibyo bitangwa Coding Academy, ni ikigo kigufasha guhakinga, bireme burya barabyiga iyo bikoresha neza, kuko ntabwo amenye igitero cy'iterabwoba kugabaho utari umuhakazi, wari ubizi. Ngiye nkinjira muri telefone yawe nkamenya ibyo ukora, ibyo uri gupanga, ubwo mba nguhakinze byemewe. None ugakora ibyo bita ku interceptinga cyangwa counter attack cyangwa ibitero, kurwanya ibitero by'ikoranabuhanga. So bira bihugu rero n'Ubuhinde West yabiforomye mu kurumva abantu batajya babimenya. Bino bihugu byacu tuba tugifite abana babasha gukurikirana imibare na physique, urabibona. Kandi ntabwo hajya muri ibintu byo kuba umu operateur utarize physique n'imibare, biragoye. Nago bikona na za chemistry kuvanga
bivuze iki muri Aziya, Afrika na Middle East harimo abana b'abajeni mu bintu by'imibare na physique. So babaha nayo maburuse y'ubuntu bakajya kwiga muri Amerika n'i Burayi. So iyo basuye mu bihugu byabo bakajya muri rwo bakaba president nuko rero bahuza ibintu twebwe West dukeneye nk'aba operateur, ariko muri politique yagiye banatumanipira tukaba ibikoresho byabo. So ntabwo rero bitangaje kuba barahanye, urabona nira ndege bamuhaba iravaje irandege ya miliyoni 400. Yego baye Trump biriya ni nyine n'ukwikina bose nayo bikomangoma ari bari ko babyita nyine isi nuko Amerika niko ushaka ku isi yose imera kuriya. Rimwe rimwe mbona atari bibi kibi nuko hari umuntu wabigwamo. Ariko urumva target no kugira ngo bajye bafasha bwo abasirikare ba Qatar bashe kwitoreza kuri iyo military base bazaba bafite muri cyo cya Idaho ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Urumva Amerika izajya ibafasha itoza abasirikare ba Qatar. Ntubizi ko Udeida ariyo air base, air defense ikomeye cyane y'Abanyamerika. Ya AI iri kontrola akarere k'uburasirazuba bwo hagati kose. Ni n'icyitegerezo cya air defense ikomeye, iri ifite drone, ifite marine, submarine, ifite radar, ifite satellite, iri ifata coordonnées kugira ngo babyumve, ifata coordonnées zo mu mazi, zo mu kirere, zo ku butaka, ama UPI y'abantu muri kara gace keni, igahita ikora cible. Nuvuga ngo AI iri ku rwego ubu ngubu none ita umusirikare wa AI cyangwa se defense ikozwe mu buryo bwa AI itata makuru, urumva, ikayegeranya ikayanaliza, byaba ngombwa haba hari ikintu ishobora kurasa igahita ikora cible muri algoritme. Nuko gahunda zimeze. Ngo no kuvuga ngo Amerika isetinze ku buryo igiteraho cyava cyose muri Middle East AI ni itigisubiza cyangwa ikacyintercept mu buryo bwa automation. Yego ari mpamvu rero bira bitero bya Israel yagabye muri Qatar nuko abanyakatari bari babizi barabiritse. Yari script iriya script kuntu bayikoze erega arimo political game cyayo bita cinema politique mwe nduhungira hajya avuga. None sari umuntu yari ibintu birenze yangije uretse bari abantu nyine bari kuri target. Yego bari aba officer batoye y'abayobozi batoya ba Hamas. Nese kuki Qatar itakoze retaliation ko yemewe warubizi. Hari ubusiye ebyiri igihugu gitero ndenga mupaka kije uracyinterese uragihagarika nawe ugahita usubiza. Wici bivuze ko muze yari yababwiye Bibi yari yabwiye Trump ko agiye kuharasa. Trump mu gihe cyo kujya kubihagarika bisanga byagezeyo. Urumva ko nga muri technology igezweho harimo era muri Qatar, nukuvuga ko naho ikirere cyaho kitari safe. Iyo bashaka sense ubwazo sense ziri programa ziketercebuta cyangwa zigashutinga down cyangwa zikajaminga. Ubundi ukuntu air defense imeze ubu ngubu iyo mwayisetinze neza iri activated, misiri gihaguruka, radar zibaha signal, namwe muri automation mugahita mwohereza interceptor mukentercebutinga cyangwa kiga crashinga cyangwa kigashutinga down cyangwa ya missile mukayijambinga muri GPS uko biruge za microchip rega nicyo zibereyeho igati isubira hivuye. Ubwo rero byerekanye ko Qatar itari safe bagiye kuyihana none indi version ishyashya ya air defense yo ku rwego rwo hejuru ifatejwe na Amerika yahise bemera ko izajya itabarwa na NATO. Any retaliation yaba ubwo kwari kwikura mu kimwaro kana Bibi yasabye imbabazi kuri kamera mpuzamahanga. Qatar nyine ko iri mu buhuza agomba kuba hambo naho kubita urushyi kw'iburyo naho juzana ibumoso naho bakubite kuko Qatar irasa uzijyaye kuba kandi Israel yagize jealous yagize jalousie kubera iki negotiation zibera Qatar aho zakabereye i Yerusalemu tuzi ko ari umurwa wabera siko bajyaga bavuga. Yego kuki Yerusalemu rero niho baharasa why not na Qatar tutaharasa kugira ngo twese tumere nk'aho tumeze kimwe. So nuko rero ariko nanone Bibi yari ubushoni yagenderaga avuga ngo kuva mu 2012 Hamas yahise yimurira ibicaro ibirindiro muri Qatar. Ngo kandi Hamas nako Qatar ngo icumbikiye ngo abaterrorist. Ngo byo bintu ngo ntabwo ngo umwana w'umuyahudi yabyihanganira ataratemo nk'ibuye muri icyo gihuru ngo yabe inyoni zivumbukamo. Nuko gahunda iba yifashe.